mà như công khai kiểu gì hả mày ra mà mày thì có con được nhà con nhà na đang mặc quần áo có chào em nhỉ trên nhiên này mà em bắt tôi đi ăn mình nhé chị lì về phần này bạn thôi thế này ba đi này tao này tiền phẩm xin chào năm chị em mày quá nhé đâu mấy cái cháu ấy mấy cái sáu thì bỏ rồi ăn thành cũ gì này tiền ấn tồn này đó đang chỗ cần chơi nó phải kép những đứa trổ ra tao mới mày mới cái đứa đại cha con lúa phải chu này chị này tè gì rồi tỏi đấy kiến đi mới mèo em có bảo không thế nào cưới con gái mà kìa bây giờ còn trẻ chống lại xinh lắm đấy không đâu cô mặc vào có kia xinh gái lắm đấy đang bảo lên lên trên đồi làm vậy lên trên đấy nùng ơ nhiều lắm nhiều cái con chỉ cần nói những cái luôn này có mình à đứa cái chuột nữa này có loại nhớ xìa rồi thầy trẻ đỏ cái cái chuột này những cái mà tổ đồ đó là thôi từ giờ ấy từ đâu đấy cái tảng con về bên này mẹ từ tàu chẳng con này là xuống đây xem vào đây xuống đây đi nhẹ nhàng xuống đây xuống đây nó đánh ăn lắm
หนูอันนั้นนั่งแต่做家务没有了呢，没找。ที่ก็ไม่อยู่又带了，那讲这路啊。bán nó vẫn tại nó đây là bán nó vẫn tại nó bán nó vẫn tại nó cái này vô à ta tao tiêu cả cái này vô cái này vô cái ta tại con thì con ta tao tiêu đuôi chúng ta đây này đây thêm mà đều đủ你个老早呗，真的不喂，还没搞中呢。我娘还老家唱的叫呢，你那走着嘛娘啊。在哪？又来不走进门。又来不走进门。啊，不是走人家。nó cười vừa vừa nhung nhung nó ngắm có mì lẩu mẹ chứ vừa nhung nhung này nó cười tiếp toàn là giả ó nó quay tới đau à phương là phải mai sáu mai mảng là nó là cái chẳng rồi lấy gì lo giờ số cho nó có mà chia nè
tin kia bé chiều chiều nhiên ơi dạ 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 làm gì đó dạ sao bây giờ chị dạ làm cái này chứ chẳng cái quảคุณนะป้าจะไปซื้อเสียบไหนก็ไม่คะแนนติดใช่ไหมอ่ะนักการเรียนมันไหนอ่ะแต่ว่าหนูได้เด็กอะโอ้ยการปรับตัวเองสมาธิก็จะเยอะมากต้องหน้าหนูต้องมาฝังเลยก็การจะเหนียวตีมันก็การเนี่ยต้องการยิ่งจะสองตัวหนาตัวเสียเนี่ยเชียงแหงนิ่งการต้นสูนาแน่ยิ่งการตัวแน่เมื่อจังเสียเนี่ยเชียงแหงนิ่งการต้นเอาแล้วมากินเสื้อจ้ะเดี๋ยวการมังเปิดตู้ได้มังเดี๋ยวมาเจียนนะเสียตอนเยอะนะการเลยน่าจะถูกเยอะเลยบ้านเราไม่ได้จะไงเฮ้ยก้อนนั่นแหละหลกคู่ยังละแม่สเกลอ่ะสเกลก็มีการตัวอะไรนั่นจ้ะลูกโตพญานาคอะไรพญาเนี่ยมาเมื่อก่อนจะเจ๊อันนี้ก็จบที่บ้านเลยจบที่เขาจะจบที่บ้านเลยก็ไม่เจ๊น่ะลูกต้องก็เลยจบที่ก็เลยลูกต้องสิบปีแล้วตอนนี้เราเปรี้ยวจะเปรี้ยวหนักใจล่ะสู้อ่ะก็อย่างก็เจ้าล่ะนะเป็นอย่างไรซิวฟ้าห้างที่นั่นมาก็น่าจะรักจังหมาน่าจะน่าจะน่าสิไงก็ถ้าทนแล้วก็ยาพอเป็นแล้วยิ่งหนาวเนี่ยเก็บไงโจนเราทำเลยไปได้สิ